Bila je to naša oaza. Zvali smo ga Jugodrom. Troje mladih zajedno drži hostel Jugodroma, posvećen SFRJ nostalgiji. Iznenadni susret sa hotelijerom iz Londona. Želim da otkupim ceo tvoj brend. Poljuljaće na izgled harmoničan odnos ovog trojica. Da li si normalan? Te malo neko sranje. Kome duguješ pare? Ne znam. Mislim da si dovoljno nezavisna da doneseš svoju odluku. Sam ja nešto propustila. Se sjećaš kako nam je bilo dobro kad smo bili sami ovdje? Jel igraš karte? Mali ulog, ništa strašno. Pa možemo i na veliki ulog. Ti već igraš na veliki. Film Aleksandra Adžića Jugodrom.